Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 16, versikulo 8. Nasaysaya at tibasit amat gedan, asaan asinaor, ngam ti ado, asaan analintag ti pannakateggad na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Jessa! Umay ka man ditoy! Apay, nanang. Itay pa'y nagtudtudo. Nabasan day ti salas. Aywan. Ingka mangala ititimba pagtayaan day ti agtadtad. Nanang. Ay, agtadtad man aminan. Unay katirurot kun aya. Ato yan, nanang. Ay, nagbayag kalakit din aya. Nanang, si Kamot. Nabihitak mat. Ay, ne, agsapri pa iti ayang titawa. Ay, day jagin lalaing atatang mo ti akin basol iti daytoy. Unak tumot ngamin at tarimaanan na day ti balay. Di naman ti kaskaso. Oh, Jessa, apay nga da ka di tirwar. Kasano, agong ungat manan ni nanang. Ito pak na amin na may gaman na. Apay ayamanan. Nabasa ngamin iti unag. Tanagtadtad. Kaagluton. Iluton ti ginatang ko si Dayan, tay nakasarita ti inam. O sige, tatang. Por kayo amin malas. Apay nga gungungot ka manan, bakit? Nasaya at adakan. Kita man, agmamapak di ti unag ti balay, tanabasa manan. Kunak namin kan ka at tarimaanam day ti agtadtad. Agur-urnongak nga rod iti paggatang ta iti baro nga atap. Kanon to pa'y ang makaurnong ka, no kastamat at driver ka lang iti tricycle? Ay, diyak kaya ton ti kasto abiyag, makauma. Siya kunti mangituloy nga agmap, aginanakan. Ayan na dyan na pa sa daam. Dayta, Daytoy laang, 150? gimatangak nga rod iti sidaan tayo. Kwartam lang dayta. Apay nga impurwak mo ngay. Inak maturugan, nabanugak. Makapa-stress kayo amin dito balay. Ne, nagsapa kamutan nga may nakipila dito'y paradaan, paray. Tapno makaadua kita nga aldaw. Inapanak nga rod ni bagat pwede kalman, tapos si tinapasadaak. Unay mat, no inapanakan. Agyaman kit di taad na nakasadaam. Sabali nga min ti panunot ti bagat ko. Imbag ni bagat ko taman nakaawat. Agore ka man. Adamat agur-ura iti pasaheros. Ne, isumsamot jay bagbagada a drug pusher ijay ili. Si kagit din. Katattatula ti bagina, ibaga mo na drug pusher. Ibagbagada laang mat. Naperdi siguro jay lugan na. Iso nga agur-ura iti tricycle. Inak manilugan. Kasapulan na makaaduak iti pasada kita. Nanang, Apay manan. mapan kami man makibuya iti TV di takaruba. Anya, Itugot kon da ading ko. Tapno saan da ka adisturbon nga aglaba. di kay lamabain. Inaldaw kayo na mapan makibuybuya di takaruba. Awan mo't ngamin TV tayo. Ibagam ka ni tatang mo. Washing machine pa'y kumaan. Tapno saan na ka marigrigatan nga glablaba kastoy. Sige nga ron, nanang. Mapan kamin makibuya. Mangrugin ti teleserye. Agawid ka masapa, tagluto ka pa'y. Nagrabi ka mo nga agawid. Saan kan nga gungat? Awan lang arudan ti mapaspasadaam. Aginom ka pa'y. Nag-inuma kaya. Tila'y bagbagam. Mabisinak. Ay, makamukay ti biyag mo. Inak maturugan. Bakit? Awatam na ito eh. Anya day ta nakabungon iti papel. Kita Awan lati kar aramidon. Ha? Lakay. Nagado a kwarta day to yan? Di ka nagreklamo. Magatang mo amin na nakayat mo. Ay na, nagado. Sagsasangaribo. Bilangot to inton madamdama. Anya ti kayat mo akanon, ta inak isagana. Mabit lang, inak isagana di pagsukatam. Agina nakapay di tasalas.
Nanang, nagsapa kan anagriing. Agluto ako man kat. Siyakon, tamadamdama, mapantag shopping. Ada kwartam, nanang? Makagatang tayon iti TV kan washing machine. Ay, wow! Nangalaam nga iti kwarta, nanang. Basta, mapantanto. Riingam dagiti addim, taikuyog taida. Mas daawak man. Saan mo't ang nagpasada ita ni Pare Nardo? Ay, ado siguro ati kwartada. Inapa ka nung amin ni bagat na. Tabas tiin yintriga na ang napasadaan na. Panagkunak. Agbirok iti sa bali at trabaho na. Ay, talaga ngamin ang naungat ni Marie Dolores. No makaungat, ibarsak na amin ang maigaman na. Kaasi nga ron ni Pare Nardo. Napanan nga ta ni Pare Nardo. No nasingpat ko mga min di asawa na, kan man nakaawan. O di mayat ko ma. Nakitam ka di dagiti anak mo iti salas? Mayat matibubuyan da iti kagatgatang a TV. Madamdama, siyak mo ti agbuya. Urnusak lang da iti washing machine. Ay, tulungan nakman kit di, no sa dino ti pangikabilan ta. Mayat ti panagis-isip mo, bakit? Itala nakita ka, kasta ka. Paumayam man gayam di gayam mo atobero. Ta iparamid ta di tubo ti danom dito balay. Tapno saan kami nga agsaksak do ijarwar. Wala, anya pa iti kayat mo nga iparamid ta. Dito balay. Iparenovate tamot na na. Wala, matungpal da ita na bayagan na kitkidawam. Ne, Ne, adamot agbusbusin na ako at siya ijarwar. bakit? Mapana ko na. Papanam. Trabaho da ito eh. Inton agsubliak. Adun tumananti hawat ko kan kakwarta. Ni, saan ka pa'y anangan? Pakanan nakton di bus ko. Aguray ka nga rod, ta inakalaan di jacket mo. Nanang, asino dyan ang dagas ka ni tatang? Nakakutsemot. Kumpare na kano. Saan ka din nga agman-maneho iti tricycle ni tatang? Agmanehon tumanan Ay, anya nga iti trabaho na ita. Ay, saan man atila damagdamagam si ka, Jessa? Ah? Inka agluton. Tasyak mo ti sumublat nga agbuya iti TV. Mare, nalpas mo't gaya man ti renovation to'y balayo. Wan mare, nalpasan. Ay na, nagpintasan tinagbalinan na. Details mo't aminan, oray ti kusina yun. Ay, katuan mare. Kompleto kayon iti appliances. Ay, anya itayin ti trabaho ni Pare Nardo. Ha? Nagbiit kayo ngamin anak ka pa-renovate. Kun nakagatang kayo iti appliances yun. Ibaon ko man mat nila kay ko. Tabarang sumaya at mat ti panagbiag me. Nay, apay asaan amangan dagiti ubing. Ay na, naumada ka nun nga agsidsida iti natang. Iswada talaangan ati mangan. Ay, anyakat dagiti ubingan aya. Ay nalakay, di mo ida mapabasol. Tapod numat ngamin apuro na tang tisidsidaan tayo. Oray siyak, maumuma akmatang. Ay, ungayam. Anya nga tano agaplay kamot ije pagtrab-trabahuan ni Pare Nardo. Sa dino aya. Ay kadamagam kan kuha na Kitaam, nagbiit daan nakaparenovate iti balayda. Kan kumpleto dan iti appliances. Diyak mo't ngaminin makitkita ni Pare Nardo. Tasaan mo't ten nga agpaspasada. Ta nakabirok iti mayat at trabaho na. Anyangay nga taday ta at trabaho. Damagam nga rod, ta sumrek kamot. Uray assistant na kalaang. Pare Nardo! Pare! Oh, si Kagayam, pare. Naimbag ta nakita ka dito'y ilay, pare. Nagapapurak, pare. Ay, pare. Sa dino ti pagtrab-trabaho amita. Isirek nakman mat. Ha? Dakal siguro ti suldom Akwa, pare, mabit lang Agdartarasak. Pare! Isirek nakmat Nanang, apay nga awan mo ni tatang nga agawid. Bayam, napanagtrabaho day jay. Wala, nga manon nga aldaw nga awan. Sana bale, taadun to ti isangpot na akwarta. Saan ka di akayat mo ti gumatang iti laptop? Wala, nanang,
Talaga ka sa pulak ti laptop ija eskwelaan. Agtrab-trabaho ni tatang yo para kada kayo. Sa dino aya ti ayan ti opisina da. Ay, saan mo adamagan? Tinapatag, agisangpot iti kwarta. Isumit lagayam anakita ka iti paggatangan iti alahas iti naminsan. Gimatang kagayam iti alahas mo, Mare. Wen mare, inala ko na dyan may saaset. Ay na, nagmayatan day ta aritos kan kwentas mo. 24K amin dagitoy, mare. Makapaapal ka, Mare. Itaak laang mo't ang nakapag-alahas. Ay, ungayam. Si kaman laang ti mangibagakin nila kay mo. Tulungan na kuman nila kay ko, ta sumrakmat iti trabaho. O sige, ibagak to inton agawid, mare. Apay, manmano nga agawid nila kay mo? Ado ka nung amin ti trabaho na ita. Pasaray agipaw itlaangan iti kwarta kada kami. Kasta ka di? Diya akong damdamagan no anya ti trabaho na, mare. Tinaskan, agipaw iti kwarta. Naimbag nga aldaw yo dito'y paradaan. Kastamot kan ka, sir. Aglugan kayo kadi, sir. Asan? Umayak lang ag saludsod. Anya day ta, sir. Dito'y kaditi pagparparadaan idi ni Nardo? Uwan, sir. Kumparik day jay. Apay kadi, sir. Awan? Sa dino ti balay na? Day tabalay di talikod ti kantina, sir. Apay kadi, sir. Ada ka di problema kani kumparik Anardo? Awan? Sige. Agyamanak iti impormasyon nga impay mo. Awan anyaman na, sir. Apay na taadamdamagan na. No sa dino ti balay ni Pari Nardo. Anya di agdinamag dito lugar tayo, lakay. Nga anya? May kanumot nagpalutpot dagiti pulis may papankin ni Pare Nardo. Nagbiit mo tan nagwaras ti damag. Mas daaw kami laeng no apay. May dalaang nagdamag. Sa balin ti panunutan dagiti tattao. Kasano, kila at daabimak na. Ay, Ita, umay agdamdamagan dagiti pulis. Anya nga iti kayat asawon da ita. Nanang! Nanang! Agluto Umay ka dito'y nanang! Oh, apay. Ni tatang! Ni tatang dito ipatpadamag da! Anya? Tiniliw da ni tatang! Ay, sana pudno dayta? Sana pudno? Natiliwan da ka nung agilakla ko iti maiparit a droga! Anya? Sana pudno dayta? Natiliw da ka matlaangan. Nabayag nga surveillance da ka. Sir, Malagip na ka di. uwan sir. Si kadji kanayon ko mailugan ni di paradaan. Nagmayat ti biyag mo idi. Nga agpaspasada ka lang iti tricycle. Apay asin narak mo ti illegal nga aramid. Sir, Podno, ado kan nalaka ti kwarta. Ngam kita am tinapasamakan ka. At dakan dito'y pagbaludan. Kasano pa itan ti pamilyam. sir, Nadagsan ti kasom, tanagila ko ka iti droga. Sayang ti biyag mo. Anya ti kayat mo aramidag lakay. Ilakok amin ang anagat-gatang tanga appliances. Tapno da pagbayad ta. Tapno makarwar kan diti pagbaludan. Kasano kaming kadagiti anak mo. Diyak mo tamo a droga gayam tinasarat mo a trabaho. No amok la ko maidi. No amok la ko makasta gayam ti aramid mo lakay. di kamot ngamin nagdamdamag idi. Basta damay gamang mga doa kwarta. Saanin anapatag no nagdapon na. Pagkawanan naglakay. Pagkawanan na. An-anwumpay ti ado a kinabaknang. No naglabsing kamat itilintag, kan saan mon ang makaden na ti pamilyam. Papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.